Asese miau enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri nakubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Ndizi TV obwensu vuomogusi Mbuya mana wano mwanchumuliri on Ndizi TV andonsi ya soberete nandini mambiengi ya tokonyona sembeo nene sumurubirio Ensakia ritiko ria Jumanne chitariki kebere naisano ne momotenyo kianda mwaka bwejirubere ne kebere naisatu dogo stokwa kirambia mano anene ekero wachorire gotengera Ndizi TV nero wanzuma usi ritiko ria Jumanne afya Tuesday ni siku ya afya Ekarutuika tuwa kwanda mangana yobochene kwa daktari Tenesias agoika daktari Joel Mayo Kurwa sense media Tenesias hapo center ujikuika studio wikura gense yemo nenusu ya bonma mihobo tamberi tuko lia Jumanne yotuika tuwa kwanda afya ya ito mburango tuweri na kituwe tanga kurwa sebiuno mareri nero ronga kito kurara imeye net kosinse ya net nga kito we tanga kurwa samareri ao ya yuni onsoka nyali tuko lia Jumanne botambe ongo kwali yani kiandage komia so ime yomoroberi Ensakia Jumanne tuminyokanie elinde tokore litukeri ngo dena matukuna endede komnyoka egotokore omwako yigatutete matukane tokoro motinyo yokianda Kero mutinyo kianda niko gotwara matuko 30 yototgeiriane igatonyo kungunde tosoe omotinyi oikomi tweroberie toso oikomi no toso oikomi na kabere na tokoro mwako toso mwako ndebuna ere onya sae no myao twanje twabokire lituko liabono goserituko emambi yaboniga ekerengangere kie kenyasa gotigire moyo bono nago gokimanya na ndagekorere emiremo ekyagera mbare baganetie goika semambi yaboni gakorende mbaigeti asemambi yaboni mbare basemertina bintu bire babangete barokora bakaroberigana igakorende meroberi yabo tekiranetie kubwatakana na nigo barure asobo ikubwenze kore nyasaye ugotigira enole moyo kwabokire bono mambe igogoika ritangani umwakire mbuya Eria kabere umaye kumayereni na nkerenga kiki usingendo kiki nyasabwate agotigire moyo otaraikiranie umaye kurwa sobo ikobo bwenzi gomwanju muri Ndizi TV andonse soberete ni mambingi yetu wakira nyasaye nonye birukunyobire nonye uchumi gekongete nonye mechando kerega nalia kurende tigatomoto nyasaye nkera byonsi nero kobikirania nandi nero rakole emechandeli to wither don't be disappointed trust the Lord masao mosemelie ekierna bwate li chibu nekebunguo kyobo gimabwa ekera chiko konya gochesa matuko alebosio Ndizi TV bwansumugusi omoroberi Ensakia ritukuria Jumanne atekire gotebi chitariki 25 na momotenyo kianda mwagujirubere ne 23 nkayole nagikwabokire na kyorobereti ritukuria ulia Jumanne ngayokogenda anga ingio kyo chokora ritukuria rero kibago kyao goika gose kwangeire kogenda osembono kwabokire ekabe mumincho limito mosera ibukera mumincho limbono goika eroberi buya ritukuria ena lirabe buya munabotami ko dena rituko Ekero goboka ni gobwate expectations ekero bogete ni gobwate expectations ningi expectations yobwate
kewe kamarogoba kwa yabe experience mete marogoba experience gekoba na kwa semeretio kolega goseno monterba kwalenge kwaro bena lero ngenda jiruti bere isato bieka bianga kwa expectation kwa wate jia kwa mabono kwa utwara watu we call experience akasemero bere kwa wate ye elite kwa chumana kwali ni osoime yumoroberi asemambi yaboniga ende tujaka mona tokole amona na ntoko nae asemambi ya aboniga inyora ninda sensemo ye mitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital baiga sensemo ya YouTube na boko nyora Ndizi TV News onya chingaki na boko tweet @Ndizi TV News erinde na nyora kerengel kya sensemeri ya Twitter aboige nambe yera seskini ya yora abu manchumuri ya 0792192192 nero konyora 0792192834 nero konyora studio osinero ontomera uchumbe yao asemambi yaboniga erinderende na yesoma wante binanga kikwa bokire na ninga kyoroberedi litukuli yao asemambi ya aboniga mbiyamono manchumuri ya karochore takuriria Ndizi TV nero bwansu bomagusi asemambi yaboniga totebanie ngaki kwaraire ngaki kwaboke na kirobere diriti kulia ayunaro awante ibono mambi ngolyo taketaboke asoime yomoroberio asemambi ya aboniga asenjera ya mogose yende asemambi ya aboniga gontora asema mitandao mbwadie buna Ndizi TV News Digital ineseme yo ya Facebook Ndizi TV News Digital ineseme yo ya Facebook ndo kora you like you comment and you share unabona nchenga ikora share galia ase abasani bane bali barase platform yane ya Ndizi TV osibali bali ase bura Brighton Makori alia na njinara abatumira lende bambwati alia wetira somtanda one goswetira ase van page buguyane igo yakarwe kirase semo ya Facebook we now in Ndizi TV News Digital you like you comment and you share weke comment ya abu asemambi ya boniga dende na konyora wante binga yikwa bokire asenjera ya abene asemambi ya aboniga ende karutori getina nyasao twanjeire tukoro motinyo osena tujokoro mwako yuga ekiara nero bwate sababu ingaki agenda tegoto seni akera lituko ase elinde biasa no manjuberi ngardino totertia matuko angen na matuko 96 96 tokoro mwako yuga matuko 96 totigaritiga tokore omwako yuga o 2023 na kibwero bere ngakyo yokora akiyoko yokora lende ekerokunga kiorobert ibintu biri byao nobi graneti kwa bigirani gose bado ekandoje tutigatia matuko 98 tutigatia matuko 98 tokole matuko tutigatia 98 tokole omwaka oyuiga atigarete ase omwaka oyuiga asenjera ya abene yonya sa nomiya na ndrete gotobwera ase kera lingana kero nyasaye ndoje ale naintwekera lituko setole biasana tokora lero tutika 97 and then after today days are remaining 97 igo nyasaye nandete gotobwera ase keralinga nambia mana sabana barasa sembe mitana barete kombwatia banda tutoma chuchumbe chaba semambi yaboniga ba ngayole akikwaboge na kirobereti tukoliao saka kigweta sorabu mbito kibia beire medna bogonte ina yaya na tuaboka saka ya beire mangana makong ngora litukoliria ilikuwa Sunday by the way eju ya wasinjanga gede simiali gandena baro de bikonesan alia nsemeyo ya gojibo basi alia kero musajo yomo abwate takanyo mengombe nda andena wana mangana na makong wense yetwekire bogega bantu bakabanya kenyiro bakare kumubwata badete ko motongi kumbo mugambi agaika nsemeyo agaika koba agaika komokonya ono metense nigo yetwegete chingo bogega nsiteri buye igo abantu bande babwatereti abana bonyana minto bina bikongete iga bande babwatereti minto bone bisaregete uchumi ya turban ebe soko nyora torigo isana mete sigizio nyona neribu karo kwa yebunjire no gora no nenge gya bit eribu ya eri uchumi go yakode ya saregire ebinto go bia turbanire binte turbaine kabisa ngaki ngogo tokonya ondetei rojena eribu renga 100 ene shilling by the way
ekiara siku hizi kare miakeri yane ya maya kuru 72 inagajire neribu kana jire neribu aliye supermarket cheto rikare jialenga aliende chiduga ekwaka gorire gento mpaka watika na nechibe sokolire bus mederika rwa ne bus yokolina ane mpaka weka nyomba watu wanyotika na shilingi 35 35 lakini lero nabura wana supermarket ande bidi ochera magoro mpaka nyomba mwao igubo kimampa enda kokonga na igo ikabwegase okonge okonge kabisa ngende naliora nyora kirio kubeka muno ikero ndera jakuragerie nonye mundu uja kurageria matukonsi mundu uraja kore mirimo yao igobono go ikabwetikane ase emirimo yao okore kabisa nomugia ebitoki birende onyora ebitoki medena onyora na monto mete muminchori miero sokire masara ibere noar mete masara ibad barombaro pataro jigose ujumi ya kongire barombaro jina ujumi ya kongire baro no bale tu wako tu egirende ni elina ndia to semeli na binto mambimbo kibuya mambimbo kibuya county ya Nyamira lena libare go chigo ikaransa osera no libago ikaranso keri sitting eri yogo chigo mwaka isiko mugavana bwe county ya Nyaribo county iyo ya Nyamira Amos Kimumi Nyaribo ndochiko manyanga kiamangana yo agenda ase county ya Nyamira ndochiko manyanga kitwanda naroche Silvanus Osoro nero mobunge bwe South Mogirango boigo nere chivwibu naro jikana aba MCA baliba tetena babatete como Rusi gosikumaka isiko mugabana Nyaribo abantu mbabole tema boli ngaki yo ndaso aimi na kiaje ndo ngwaro jino ndwari mbumba tasamangana maya agateona yani gacha agacha acha koranga kibagendred atena babwate bintu chungu nzima bono ngaboli ache tebuno muwakiri ngagiache ache tebuno yo munyamira ebino maboli na kweboli timetia yo singweboli kwalenge gusini gaje te kuba obosemi gusini gaje te kuba umuntu kugayana gatiyo mugavana nabe mziaba bono akitora atakitorero ngakigo chikoenda se county iyo ya Nyamira nando nyorena lina te tigwena Nyamira atiga affairs Nyamira anene liriba alenga samatanga yeri jonsi monero rengo mwe musibu wodi ya Nyamaya adebona ya osoro kurato diga osoro relax gadero osoro kurato relax ya zinini lakini kornale ngona ba musibu ntuma itinga kiyo chikobege ikalekyo lakini muri kitu cha mangi na la se county ya Nyamira na juto bwateri nganeyo ebara chicken out osenga kiebarati umedana bago chicken out ikatoba bona igondo je mwara koko samonyo ale nibo gobana na barabuo aba MCA na barabu eita wajipate papaya ama basuli gobana mangana makumwe county ya Nyamira abanyamira mongi wete ayekerengere kyaongere kioroje nyaliba endeka osina ba MCA bakare koko sanyalibo na aba ebeze muna oyo ndate bete okongo mungale oyo kabero mosenta bwe county ya Nyamira lero ngarina lya matangara sense meli ya gesima kubwata lya sense ya iranya kubwata no mosa fini sirwe lyo nyarite kago itwa na abakurumi bali abauli metaba ulimbaro abaliyo naba ulimbaro banyarite bako moita na komule bigibya sense ya nyaronge etukotomengora gochesa abantu bairanya bonse soko sirio mosa moke kabisa ore kwerigeria ore bwetomire eroje korengana na ogorigiri mbake bigibigi ogorire lakini yani igore umuntu mosera ibikaransto montagore gento makuja ko moibera ya teto stela to manyena ya kiromonto bwerigiri ngwerigiri ya nengo korariki ngwesukare gojibosio Nairobi International Trade Fair negendrete ase county ya Nairobi ekeromori kito midori mamanyi atoretereta mangana yuri tukurigoro ngaki abantu bandete go showcase ibintu byabo asensemo yoboremi asensemo ya sports asensemo yebintu kuro asensemo ya films yali karangorogati camera engoro kabisa eri to gatumira since 1972 alia yono ale county ya Nairobi
iga maonyesho ya kilimo na agendete asensemeri ekerwata tete na lero ngaite na bombo governor bwe county ya Nairobi araikirane omoyego iyo ekarori tukoria nkyo umurai bwense tokutogwira muto arobireti go chiko igora bene esho iyo asensemeri mindri manyino ara se county ya Nairobi yona chikwenda utomanyia na intuvina Ndizi TV tochikwenda ukomanyina na arali agendete koba korwase county ya Nairobi anamangana yu a trade fair showcase ngiye abantu bakorgnaro je etwani nene kabisa ali mondate abanige bwate 6 months lakini nene karikoria makondegete Ivyonzi miduri mwanyo ala sensemeni ajutumanya baadaye asema pikoro bako badera na metsera ombogo nere mupiga picha korwa sensemeli kweneki asenjera yabene bono mete kuno kuranda Ndizi TV agende kuranda yene kibune bintu bigokoreka asense yaito ya Kenya no onye diaspora ngo binyorore asenjera yabene bwangogana bo nyora nande mirudedi osendema ose Dibon ose Joshua ose Kebati gosonde nando jire Mombasa bona go twakwirukirwa mangana eyamase mukuru asting sem ime na isiko yense ya Kenya we got to make sure na mwanyore information elimota kere konyora bona to wika Nairobi as Nairobi trade fair ya ose show ndanda badana show ngoji digere Ndizi orona ngaki esho yegendete for 7 good days litukure oronjarete igo yatigeire amangana amatuko 6 igo Ndizi TV neroyoka ekurukia mangana ayu maseyamo kurwase county Nairobi buna umuroberio yo trade fair ogendrete kona wadena omorikito mirri manyi kurwase nzemeyo manere expert senzemeyo bolemi autokano aribona se county Nairobi akwene kune bintengo jerura senjera yabene ekroba kubatera na metsera umbogo nere engineer kabisa korengania mali ogichibicha ekero Joshua balance kurwa nero balance ko Nairobi dende ya saseri nande ya abwenera asemambi ya aboniga biasana omanjumureria on Ndizi TV enero obwansumusi kerwa kwa na espon nyamete enere wene kunimito byonsi bikiranire korwase county ali ya 047 omete county Nairobi 047 into 45 46 47 bono mete kana county jaje chiaetu as by province nali by etu tokajagira coast province tukagenda central tukaja Rift Valley tukaenda tukaenda western tukaja Nyanza wana tukamakwira na Nairobi chini province na baja then kwenda na kuru 001 mpaka 047 001 yomete ni Mombasa omete nande una ngaki mgavana bwe county ya Mombasa alikuwa anajivunia kweli kweli huyo kabiri mgavana bwe county ya Mombasa nere Harry Azon Joe alikuwa anajivunia sana tena mimi ni 0001 alikuwa anajivunia sana nere mbia sana lakini akorede chintunda cha ibere ase obokorori buaye pia mwana manjumere karatu asioriri tuko serikali wetere wisara ya mangana yechsemi na jina jache jentim mode of grading matemu ayo jokora na KCSE ayo na matemu alia kirasi 12 bate tena subject dine ngo kwenda se mangana ya magaseti nichiko devina ngase yani bono umetokanya ntobwate compulsory subjects irenga chiatigarde nibere nisato irenga mete bono grading jerkoba as engineering ekero bono abamanyi bali mangana grading na mangana ya masomo badana bera chiko konya abana bange gochiko Swas University College asomwa kogojo 2024 yono wetena bone ministry yesem yekorawa na muwasiri omwanonga eseke ombaki machogu ngakibandata kobeke meroberi kwene kuna ebintu byonsi bya bwene asinjera yabene oseyemo gose yende asemambi ya abonia byesano manjumurira ene Ndizi TV obwansu bumagusi yende kombate na ara yende takorana chingwana jirija by Batson njende takorekana as county Nairobi as zemeri ya Bomas of Kenya. Raila Odinga amesema ya kwamba mimi sibanduki. Kwani mlikuwa nafikiri naenda wapi? Siendi. Ayo numrai bo mabasi mioro moja na ndo mrai wiki ya magia ODM. Odebirina taliko awesi ngatuka siasa.
bali kwenye basemerete na bono Raila ina bono orosire bado bana lia watewire sasa ndio ningali kichana igono mwaka bwejirubere ne 2025 inatumai ya kwamba bado Raila Odinga atakuwa uwanjani Baba the sixth Biasano manchumuriria ngomanyete bara toboe mentena bara toboe ngwegwete na beauty manga ndebe diritgire orana buna baba no me ba kumoroka bali bana Raila Odinga baba aise ko bana tayo ebinde biro ebera trobane sana no monga tena to kunyege sima Raila karoro Raila linda betabo usakire kurwa sema ya gesiaza okora mamigwa kwe boko kweli ageni lende ine sema ya siasa kwa kila sema ya magazeti ngotewina Raila amesema ya kwamba I'm not going nowhere, mimi siendi mahali popote injino onde asema ya gesiasa ngotebinde aningo jana ngotebia sense mili ekerobono mugavana amosena tabe county ya Nandi Samson Jirege bamo tebina yaya mangana igwa kwane tena yao into abantu ba UDA ntobwati bwa matebonde bwensi igorobwe etam limit yumurai bwenze ayuna yao ritugregoro bono omo DBB omo sweri monebwe serikali murere igonga natiane tikubene kwa asiobisi na kujaka wakorori bwaye umuyigokora kanite asama kacha State House oikanetwe numurai bwense Dr. William Ruto na barai bande amo nemo Chief Just Martha Koome abasemerete buna mulele ngochero kore mirimo ya yebuya abwadirichi kwa sense ito ya Kenya nere nigala chikurusiria bande bina ntomanyeti nere nkarete mo DBB munatari ogatato yokane ngulirinde as inse yeri abuli lieli chikolinya asense yaito ya Kenya inyorina nudina aji nigarwa abo akagenda se kyombegeli kia obotuki DCI akagenda sense meyobotuki inera nudina aji agatiga asense meyo kurwase enseme ya DBB konde bono mo DBB monye bwense ya Kenya na tiane tugugoro ataga Jacob Korori bwaye bene boigori tugurero murai bwense Dr. William Ruto na sioreti omoroberio oko Heritage Community Promoters bali babika bono aba Kenya bachikonyora abo Korori bwa hafya just nyomba chabo pura garwas jier di moroberia se county na bono montagoja munyagitari agoje community promoter oje mwao opo pima obali ngoli oramaro iri kimubwarete umako batoma bana inage seeded mako batoma agochi asenyagitari yeserikali gose ere ange oibano romeroberio eserikali egendrete ase obo ase emeroberio yabene Victor Mondo uko na mimi pati sasa wewe ni kama atuerewani kabisa ase kira lituko Victor Omondo popote ulipo na unanisikiza unajua kwamba litukulia Friday nitoko tuwara ebwato ke Free Friday kura mibangrio ya Ensakia litukulia Jumatatu kwa niaba yomo tegereri no yondigereti sali ya Victor Mondo ataranyigwa kitarikira lituko togo tenga ase mambiensa Ensakia ekitobegete Friday yoka gotenga why na toko se stress yeri tuko ye weekend bontenda go te Victor Mondo na ke program Ensakia abandu mete babwate tibuya lakini Victor Mondo ntegetera erora amanya lituko lya Jumatatu etobwate ogosiori omoroberio lituko lya Jumatatu etobwate siasa na magendo ya grense ya monenus mpaka chinsa isatu siasa na magendo krabagani bago ja studio tuara kwana siasa ngakigenda tako tindia ngakigenda tense itu ya Kenya na kinoni impeachment yagendrede aitwa bwate igoro gatware ngina Puto manga lituko lya rero lituko lya Jumanne botambe asomoroberio bwensage etoko tuara amangana akoroguna afya obacheni bwaitu anine Dr. Joel Omahiyonero goja tuakwana amangana afya akarata jeti omogeni ondoja tuakwana amangana afya Victor Mondo no nyiwete lituko lya Jumatano etubwate chisemi chetu bono buna mangana abegirwe igoro ya grading yeye mambere turakwana mange igoro ye chisemi ekero abamanyi be chisemi bagoja tuakwanda mangana chisemi lituko lya Jumatano kuja kirense ya monenus mpaka chinsizitu
rituko ria Alhamisi na ritubwate richigo aba wakiri bagoja se studio bakorawa na wakiri George Morara bwa Kuma na Irari Ongoli Tom abuna wakiri baito bawika se igaiga bato debirichigo na kirire Victor Mondo na ngwete na entwende to kwana na Victor Mondo na Nicholas Ogega specifically lakini nataka kubate program yenza kinererie rituko ekartwa korra Alhamisi na ritoko ena bono rituko rie Ijumaa na lingwete platform ye bwato ke Free Friday kujagirense ye monenus mpaka chinsa isato abono ebwato na lioko sabengere lionzi oganetie elio dagete awire rongomba etarabu elio ganeti ni Ijumaa go saba ende nago chesera igona go tebiri taratibu ya siku katika somo roberi bwensa kinakia beto kabeka yo we cannot do entertainment kila rituko we cannot do siasa kila rituko we cannot do education kila rituko ya etobege the segment yejo na lio turasuke asomo igonga ite Victor Mondo popote ulipo umenipata ya kwamba siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamisi atujesi ngoma katika umuroberi bwensakia ngoma ni gora inyore saa 7:30 asomoroberi open praise na okoretwa na Betunda Mokeira bakwata na Ferista egose onore chingero joje kila rituko na open praise kila rituko abungu jakera saa 7:30 saa 8 mpaka saa 10 saa 10 chingero na joje chabwata aigo kabisa ayo naro utaratibu wa kila siku anene asomoroberio bwensakia biyamana sermende kontomera SMS chino asemambi yaboni ga yenero Ndizi TV obwanzu bwomogusi nindoje iga umete kila rituko ndibwate kinyurio kiaye karo kiare gitarike 26 umotenyo kianda 1999 ndoje na wakiri George Mo nali egotabana the Ugandan police mistakenly arrested George Mo as a secret agent of the Rwandese government. Aye ndoje George oyo wakiri George Morara bwa Kuma nero mwakiri toko jorata tebirichi kukakao joje tukore Alhamisi na ninje ndamuboli igaige kinyuri kabisa umete kila mtu uwa ametoka mbali na naye kwarura tambe umete tera twarura tambe choshona gyotera koriko che kwate twarura tambe twarura tambe staride George Moga anguji moriko be Gusii hapani yotinda tena tobe kaboniga Gusii hapani to chikobega agafika mona na rambona kutere matera ya ntoro beredie igaiga mono ndoje 26 Joshua no manjumuri na 26 1999 nali wakiri ya lengi na the Uganda police mistakenly yani asa okomoja wakamubwata George Mo unanigo alengi secret agent of the Rwandese government wrong live Uganda na jajato tevi kabisa no maide na Rwandese na maide relationship ne kati ya Uganda na Rwanda onyore na omorai bwense ya Rwanda nere ngaki joshitokoro komorai bwense ya Rwanda Paul Kagame Paul Kagame no mwanavunzi Yoweri Museveni sasa hiyo nataka nisikukoroga akili kidogo maide na arweta aliaga Uganda akara bororo akasoma gesiasa unajua because maide morayo mbona bwa orobire na kujikenya tore biyage akakuja ndio akarudi Uganda mangana akabama kongu sana Uganda karaja kuiro borai usoso maroni historia ya Uganda ngakyo borai bwaire na kimuseveni ile to borai ntu abwade babo Amin Dada Amin Dada na kabere Nairobi alia bakabugiri ekondian na omugaka yo nunda mo dakitali ene miaka ya 1950s ngo kwanera I'm talking about 1950s maiga ali kabisa ulikuwa umesaliwa kweli akanyatara ibori bigone gwete na George Mo iga 1999 na ki mistakenly abwate twe bunane agent ya secret agent ya ense ya Rwanda yonkati ni kabete abwate tu Uganda I think Uganda abwate twe miaka ya maiga ataniambia siku ya
akikuja siku ya Thursday ya senzemeli ye elichi komye muno manju muri barase bari bandata utomaji SMS yabase mambi aboniga yakarobare asomoroberio bwe Ensakia Jumanne engia kabisa jitariki 25 nemo mwezi wa 9 mwaka 2023 ngakikwa bokire na kirobere diri tukuliao ngayao gocheke baokiao kwa chire kabaokiao usebado usaye moseraibu mete moseraibu ere ribundiro robona gonya gosero kaliro kalikaigoro agonya gotebana bwakiriska usebado mburakia umanju muri yango irasa ayebiro asemambi yaboni gatorara nalali ndago tebina kim otageire komenya ndatakanda kwira senzemo ayebiro asemambi yaboniga litukuriyo na tebitigo ya delira na delira na bangi barasobu mabwao oika omanye ngaki okobaeba litukuriyo rena takata yabana what can you control asobo gimabwao ngerekeri oranyare go control osego getanga egentege tanga nimbate bintange bitano iga atino ko bwana binge sali biro byana bigo bya charara ayu na yebiro na koirire asemambi yaboni umanju bere kerwenda ntomera SMS yao asemambi yaboni ebinto biro ranyare go control kyosho ngitora debo control yake uzi yani biro ranyare go tanga ebinto biro ranyare go tanga ekemo your response yani okoira ni ko response yao for example nabondaje ngobori gento gete response yeriyo konga na bera be negative or positive but inaboko ye control. While you can't control every situation, you have the power to choose how you respond. Your reactions shape your reality. Yani enjerora iraneli enjerora respond na beko kworogi inga mondo yo aina gi ore maybe wajira office kwanyore reception kwanyore secretary esteriora mobori egendo ako response na bora understand no mondo yo na kiare that person can lead your character ige response yao ko megi temango nere positive response ya nebwa tobuya mondo ko bodi byana ki ila nonye ngaki egento kiare nganga igere yani atokero mondo medrare response yeto abwata chindobo mondo abwata chindobo 24/7 kukumubori egento gete chindo babwate kukumubori egento gete kere pride riga chindo babwate eno nega alime conductor metena no mondo naena mondo wata ya intangebes ngomwani ngokwa bono ya menta jibes mwacha kuruta chindobo lakini ekarura matena ya mete mboga ebesnere ina bwate gaki tauni ngochi 15 bwate that's ibono communication irengia lakini bono kwa magonyana response yao ya beirem to go change kira to control kira situation nere monda go provoke lakini response ya ora meki meto monda go bolina ki choshinwale ose choshinere ose choshine principal skuru de wajire bano go bolina ki choshinwale mondo kwira nine chindo be style gede yani mondo kwira ni bobe no ena sinalo kwa nonne no nyene asigito kwa no ne skuru gete kwa nyore soja ose kwa nonne gitari kwa nyora soja style mondo ya kwira ni no murwaire kwero sino murwaire kwira esta iro munyagitali ara kwiranirie yani igobon tetore nina response yao ngaki ekoba you can control your response igento kene gyakabere you can control your effort your energy you invest in your actions is entirely with your control your commitment and dedication on influence outcomes yani effort yao na boko ya control effort yao ni gonye begete asoko koramabe effort yao nga kyonyi robere effort ne robwate mato monto na robwate effort ye bitina kuna mtu akona bidii ye bitina monto na robwate effort yo durubani robebe monto na robwate effort yo durubani abasani najua kuna monto na robwate effort yo durubani abasani asebale yani elata ke deba ababutura ne p to cut them off diango effort yabo ebe engia egento kende giagatato your attitude yani you perceive a mindset yao and under your control embracing optimism gratitude and yani attitude yao nerelie meto mondra konyana attitude ya yani toma etingiale ngereti mondra yani na bale bunale Dero maambie you don't know no kumokwani okwa okwani omuntu because tumedina omuntu yunga kial
Igento kende giakane your decisions yani ebitambokero byao naboko bi control. The choice you make are within your domain. Your decision guide your path and influence the course of your life. Yani decision ilikuwa oko make naboko ya control. To make a decision yembe osoko choro gobe osoko chora okuya. Igia decision yao igento kerioko choose to make ebiasara toko chakokora. Mwete naboko chake biasara ni stock bi yani uuse kabisa. Ine decision yao kwate kose kwate decision yoko tige mirimo kose kwate decision yoko chakori yimirimo kose kwate decision yoko chakori okoro boremi yani decision yoko make tambo kerigerio koira yage determine obogima bwao ndongere twat giagerete kose for example decision nero ta megedi tagabone jenjeti obogima bwao yani ogasire kiasi nini. That's why okonyorana no ene gari ekeroto ejikari bono main Gusii na jikari ndoje chibari nya kwagajo ekeroko ndie gari konyorore otebatina aiga you go and keep left you keep right straight ekeroba begete jire injiri el decision yoko make ari otara ikase junction it say toge ndapi ando jikori ojekoira na ubia ekiaga you cannot make a U-turn in a highway. Don't make a U-turn osiri obogima bwao because kuna truck itakuwa inatoka nyuma. Don't make a U-turn ebintu biko saregere lakini bone ko video gende ochikoira na ande ige edition nere kwa megati eita ya impact ri obogima bwao positively or negatively iko bono edition iri ogoteki kora yechungusa orore na kiere tejiko komisa samatuko alebosio igento kende ekyo moerio. Your habits, your daily routine and behaviors are under your control. Habit embweli ya obwat niririe. Namate na boko change embwa. Amanda tana konye embwa Brighton ya bwate, usinya bende embu konya bwate, lero onjoreri. Weda da tena ebu onjoreri. Ngaki onjoreri. Watema gonjoreri habit ya. You change the habit. Weda ndombale pa mai tena oyo gocha no musabereri. Uyogocha no ene ndagera no mwa yani oyibano ngosaberera lakini siko jenje habit yao abantu meta abantu bari batakwa no neliba kyaro mathena habit ya embuyo mondoyo omwe oturuba ndio mokutano omwe osaliri nenzali maje oyo njebega ana mathena oyitata njebega no abagenero manyete giregendo kabisa oyo meta abantu bale habit ya meta abantu bale no nabaguru bone nyame yamonta bwa hani habit ya kabisa unabono asinale monte ta etwe anyanye mboli ekegani egerena nero njimbo maite konyanya nende mboli omondo ngo bisakale nyama moinoga egaragara ko bise rende liria kare koira na kumba hotere agate pressure lamp bado akomolende na ngigia na ya enaji no moina ji gotieri ko jimoinoga aba ojwano jimoina yani lakini rende enzera na verego amade lakini naboko change embu yao habit iri bwade made abantu barabwate habit nonye ne yobogenge habit gete nonye ne yogoturubania abantu lakini you can change abantu batana haya amade ngero nere lina eliyo de bana oyo ndo mwaka koromojo embu eli abwata kabisa nyamoro sana Pono buonjoreri akala ida kanyora nende na baka mobekera amagoka ari gakari go jenjeri eta go jinga ko nirite na liebirega mwaka koromojo mwaka koromojo unaliri atebete utigire ko bisenyama aga jenjeri eta garukuna baka morokeri eta ndirike songo nyabira Miyama Joshua zoko ngiyori igona boko chenja embwa nakyo konyora na ekero ko read no na se bible okonyora banta bange bako chenjwa marieta ubona ko iko chenje rieta igo lirinde rira shete na ribe because why na rokonyora na kara bantu bako batiswa onyora monta ko batiswa ro kwerieta ro ku na kanya ka korkwerieta kwerieta gete onjore libon ubona ko ikonjore habit yao manjumuri ayo na yebiro asemambi ya aboniga Ndizi TV nero mwanzo usio morobeni Ensakia atorina Joshua utakwa na kuna maligine jiwi chako chaire asenjera ya abene
asemambi ya Bonia. Safi kabisa. Ikarunda nende kuigorege ntungere ndate kokotebia asemambi ya Bonia kolende natakanda kuira sensemo ye SMS asemambi ya Boniga. Asibadi mandate kontumira biasana nindoje Duncan au theana mbiyamona Brighton asemambi ya Bonia. Tunapenda show yako. Sawa. Eturena Joshua uta akwene kuna Mariogi nejibi chago cheire asenjera ya bene asemambi ya Bonia. Safi Joshua. Nara wandewina anapenda sana. Wandewina anjete sana omoroberio wa Ensakia nebasu Brighton. Geroto kubate na Joshua uta. Joshua nere balance ya Mariogi ali. Metingi bika tingu ebe kasete. Joshua uta nere okobeka alia se Mariogi nechibicha. Buya sana. Kanonta te kwenda sensema ya check yasinini korende nigo narikora ko manyibuna omobogani omari ronch korwa daraja 2 Bosongo kubwaterana nigitaseni kya uya jirengo makia Ndizi TV nigo ora koretere chingero night ritiko ria ichuma chitariki 29 jitariki omotienyoyo omwaka oyo igakorwa mogoroba goika che. Ego jikoro kuna nero chingero night kabisa. Ego teana omobogani omari bronch korwa daraja 2 Bosongo kubaterana nigitaseni kya uya jirengo magia Ndizi TV nigo ego chiko koretera chingero night ritiko ria ichuma chitariki 29 siku ya ichuma bwatange tariki ritiko ria ichuma chitariki 29 omotienyoyo iga 29/9/23 korwa mogoroba goikache. Ngayuja kukorera che yao. Sasa itabidi ya kwamba tutakuwa katika hali mwaribu ronch na nao tebriga abanyangero. Marabia bose bao chikobo. Abanyangero basungusia superstars na barali Ndizi TV no bakale kogokia abageni. Tengo kabisa. Goikache. Yani eminetina wane tokaruko batumbuisa goikache. Torote kukubwata nonye. Ekiagera ndio jina abanyangero basungusia superstars nabarali Ndizi TV no bari kabisa. Joshua uta Brighton Midred timeto kona bakonyara sore Nairobi Depo ni asanya nere ngake na Betrona Mokeira abange sana mbake manager do John Gebata komo changarede itukirwa Frida Kerubo Varinio Sero no bakale bonds abu etokoretere mangana gorwabuo abagari kwikache be kaitarigie yo elio chiche bwegoki nechingero ebinyewa nechindagera cheke usino chikale baadana tori wakanda besende yons awe ndo nakanyeta baadana kingirio ni ngapi aja watu wengine wanafikiri kiingilio ni ngapi umetaka tena upo kimobo kaingo ruzende bese ngojera Malibu Lounge yaya iye kale full entry kabisa ayogoja tebyo yonde injuno mosani injuna basani abo litiko lye ichumi go bwate tarikina omobo chingero night Malibu Lounge ikotoka alia asenzemo ya daraja 2 Friday itakuwa chingero night kabisa abo etengo kabisa bwana ngana nezone endo kinoja gotengera kabisa abo Bona toja watenga mambia mpaka marago babu de bona ntuto tenga mambia hande marago tojiko etengeri twatenga tojiko nye bekaria biye kabisa go tomoja bwate tariki turi wakanda kende gyons iyo chingero night Malibu Lounge 29 motinyoyo ki bono incho ndagera ne karo kabisa abundo jeba dana ibinyowa ne chindagera cheke usi no jikare kabisa igo tomirane chitariki echo now the 29 mwezi wa 9 mwaka huu igo meten Friday mambiende igo matuka atikaderen Jumatano Alhamisi Ijumaa ya ikire you know wedena mondo naria wedena you know oimba basi ko the bad adena you know iga wana ojo konyo jindagera bia kabisa bina wate birina eyekara chingero night ali Malibu Lounge 29 motienyo yega umwaka oyiga go bwate tariki manyana no tukari sensemeyo to koletere maseyamo
koru asenze ya daraja mbili ritko lia ichuma safi bwana nganjere nsoma SMS yenu mwanjumulia on this TV enero obwansu bwomo Gusii kabisa. Asante sana asema ndio kuntumira SMS yenu asemambi ya aboniga. Okay, Demakrini safi nilisoma nare yao na rawa de bana Sinte Nyabuga odena na wapenda sana nyinyi. Salimia Joshua. Sawa kabisa atasalimika kabisa. Okay, sawa kabisa. Nimeona yako kwenda chini hapo. Sawa. Bia sana. Adano alime yumorobelia. Yumete karoko ranko seka kuna jambo nzuri kabisa. Sawa. Tiangera sense moye SMS semambi yaboni ko mwanchumulilia. Dole mbarabara tumire SMS yaboni ndojiga iga ni ndoje nchakire igораlia. Ndebena Edwin Machabade na Kurueski Mboraburi ligoma jebugombe nonde ime yumorobelio bunabotambe nonde ime yumorobelio na onzarigo begi erenyaboke esubasusa mirambo Joshua Nsongo Frinyani Kamosioma Gertrude Zabure na Engo yali ngombe oyunedi Machabade awateba kona sisi safi Litunda Green awateba I agree with you 100%. Let us trust our maker. Good morning from Karen Nairobi. Niko ndani kama kawa. Awateba amekubaliana na mimi. Don't trust in Nyasaye. To semeri mwanya bando. He will frustrate you. But the Lord awezi kukuaja. Masaya tako gotiga semeri asomane. Ama toko maisa okonya beka aligirina ambodena ngaligere lie bitunu pokonyi mwana mboje. Ngaligere ligoro Nyasaye angonya. Baba Sami Osubo. Tuko pamoja from Gesima. Sawa Baba Sami. Kurasema ya Gesima. Dolphin Muradena, good morning Brighton. Joshua, my parents, sisters, brothers wakiwa Ponchari Bogitariana. My friends and all fans who are watching this TV live is about informing. Obogima is about informing. Don't stay in a situation that's not helping you grow mentally, spiritually, and emotionally. Have a rough day. Let your day overflow with peace and blessings. I'm locked inside Ndizi TV until the end. Safi. Judith Hill, good morning Brighton. Good morning to you. Nara odena Cyrus Ogega Koruaria sesemo ya Canada odena aye Momura nongari. Sawa. Oyagala kunere Cyrus Ogega meto no machoge engade Joshua na maide Cyrus Ogega kurwa sensemeli ya diaspora Canada adena tubaidhi ya sana. Victor Mondo ukona sisi lakini engade na nkwabwa masharti na sheria ase imambi ya boniga. Thomas Sobokata, good morning, Brother Brighton. Let me wish to all my family members in Sengerabo Machoge Chaje happy Tuesday morning. Happy Tuesday morning. Asabantu baliba Sengerabo Machoge o in Thomas Soboke okubatena boka masoimi yumurobeli. Enoch Mochera, then a good morning watching live from Isebania border. I thank God for another day. Ngoga nelia Team Silent watuale emambengia pamoja na wanafunzi wote wa Border Hill Academy asubuhi njema. Sawa. Mandere K tena kama kawaida ni mkokoti wa Mandere kutoka Makongeni babasi dio motali. Brighton aye mwabokire mbuya litukoli nchenu. Adena mwabokire na inu motwali litukoli nchenu. Sawa. Grace Ongwenya adena good morning Brighton niko ndani ya show nikiwa Kichauli Nyansiongo. Yobe Shobeshai, watching the show live. Sawa. Rabani Onami, adena morning Ensakia. Morning to you Rabani. Teresa Mbogo, good morning Brighton na Joshua niko ndani hadi mwisho from Saudia. Nasalimia mamangu na watoto wangu na waambia wakae Ndizi TV ndio mambo yote. Asante sana Teresa. Ase ogotuaka ekeboko kabisa na utemena sisi ndio sisi. Ode andona baso ime yomorobelio na Ndizi TV ndio mambo yote. Obo Songe Ben adena kutoka Kericho Town Massive tuko pamoja. Edwin Umenga adena kurwa Kajiado present watching live Brighton. Sawa. Nyamwe Yamura Mura adena watching the show live from Saudi. Morning to all people from Gesusu Omobera Firaj ni Mura Ongeri. Anaitwa nani? Muranui George Mweresa. Adena Muranui George Mweresa adena niko ndani kutoka Gesonso Ponchali. Sawa. Karibu sana. Albert Kirera adena akona sisi following live and clear.
Waziri mkuu bwakire buya tata Brighton watching Ensakia kodwa Katali salimia bibi wangu Edina Ombasa korwa Kiogoro. Umurugi waziri mkuu wa kwani korwa bu Kiogoro totebingo na maigayu kwa nyabwatire kyande gekomi. Chovre ayunga araka au tena kuruka ngemi watching you live sawa asante sana. Jared Oyunge korwali nyongororo ime yomuroberi obwakire uyasana asante sana asebali mwatumire Sebastien asemambi yaboniga nabali bagendete gutuma goja ase umuroberio bwa Ensakia safi kabisa astayora nyore umuroberio korosera lituko liago bunatali Ensakia nkayora nyore shwari ngayora nyore bas Joshua ngayora nyore Brighton ngayora nyore management yebegete miroberie miya kabisa negative na ebintu byagochire asinjira yobotweru asinjira ya amangana maya kabisa mete miroberie to yandi Steven gere miroberie miansu konyororo bolemi konyororo jingekero konyororo bochenu konyorore sabari bonjoreli konyorore amangana egesinga aba masizeni kabisa Jumabiri konyorore misa ekenomokore na Joseph Mokokoti konyorore amangana arumba ayuakoletwa na the bad oinere baba siko akanyerukana lumba nostalgia konyorore amangana yichiko sori ayakoletwa na Ndemo Steven boyo konyorore amangana mayi kabisa ayuakoletwa na Josephat Amizi na Everin Osero na Frida Kerubo na bali kibaito ba ko saka mangana baro kabisa jinsemo awao ndubwate Ndemo Steven asenze meinande ya mangana maya Midred Mamanyi asenze meyo ko saka mangana ndubwate job mangoro ase county ya Nyamira dibani asanya no ale ikone ngayura jonyore jibasubu nejo cyo junjugera mangana kabisa inse yobodeneli bwa John Kebatibune manager kabisa ande tayo na Joshua utakurwa senze meri thinking babantu ba production yali ani abantu ba TX baje kondena abantu ngakingare kwebaya bali moino anyore bas Joshua uta asenze moya umuntu bwemanyiredi aho dena lende ngakie kare kabisa akote buna SS ngakie sign yeyo ani kwarne ministry de kobeko moroberio yo osomiwe onyore abigeri nyanjama kurwa sense me ya TX onyore Pedro Mogeira no ala seme ya TX kuna ngo ikaro koretera ekebembeli inaban brace mete abune na antivirus ngo koretera jingero hakika yora nyore meroberi bune ore job mangi no ale amekita kambi amekita misezi Nyamira job mangi akone kine mito byono byagoje unabono mangana Nyamira ngoto tebyari ngikendrede Nyamira abu asta yora nyore muroberi emiya una Ndizi akuna hande medo koretera mangana sumunu bweke Gusii giya kabisa ga toera meda antu bane barba korando kana omoringa yumanye deke Gusii ya ege Gusii ndo koretera miroberi yeto ne mianso nando gwetena pono twakoroberi chingero night ali mari blonge inichuma chitariki 29 Mudinyo gyana 2023 mwaka oyo iunu wethena bono ini chuma yo mwelio yumudinyo yo ayo shuka bisa ntoma chako ikaze nseme yekaro to chikonya naba na bana sunguza superstar na barali bonsi bandisi itakuwa mambo moto kabisa na nyingo chako korobo sera bwane minyoge nga korro entebe na bono na nje na ikire kabisa sawa kabisa mwanju mudene Ndizi TV bwansubo Gusii safi Odana morning Brighton ni kijana Brown from Ensakia Jebugombe niko ndani Ensakia kama kawa kama hadi mwisho Brighton mimi kijana Brown ni wa Nyamira County kuhusu Nyalibo tunaomba MCA wasonge mbele mzee aende nyumbani hajielewi madawi hakuna end progress hata kuachiri walimu wa ICD permanent bado fira aliaidi Odana Pio box nyumbani oyone bilegele byagolo una oyongijana Brown from Ensakia Moses Vini from Kyoge Makori na Joshua mbuya asobo semyo buya Moses Vini koru Kyoge
otwagira maguta Joshua abaoteana mbiamono asobo semia aoteane binte bisasireti kabisa abuo na aya mbiamono asoko ba imejo moroberio bwensakia abono mambia. Asante sana Joshua, nataka goja sore ase mambia bone kurende nataka ndarana bale bali bantomire gwetera sensemo yane fan bejibuku ya na libuna Brighton Makori alindore na barabi metin koira na magaset nande maigwero bali Dr. Ngojara studio Dr. Mayo chweli Mayo ngoikara assist kodi nada kore kali asensemo yane ndore na barabi ya baba atomire hiyo hapana si hiyo bale bana baendete ko basensemo ya online kabisa lia ntokete korana ikiongo 7 yonseri ya litunda green no ali meyo moroberio then I agree with you ini soma huko Wilson kenawo soro kurobas nyamaje au de bana no ali meyo moroberio nyamaje nyabite niko ndani kama kawaida. Dolphin Morana nilisoma yako huko. Edwin Machabe Korweski Mburabu Diengombe nilisoma hiyo. Moses Yangwenyi Moses Korwa Gesabakwa Ligena Lio Ngondo niko ndani. Sawa. Asante sana. Sawa kabisa nera. Hii Joshua nitakuonyesha baadaye utakuja nikuonyeze. Sawa. Nara wadena bwana Simeon Atuti good morning kurujinsa majiri tia Nyamasus Nyamakorodo kiongo 7 yonseri wadena kurudiana bonjali mark me present. Sawa ya dalini lakini utakuja uione. Mambo ya kizidi unga sijui itakuwa aje. Morning Brighton na Joshua na Charles Mnali kutoka Kikwetu Hotel suneka niko ndani. Brighton you are supposed to be a pastor. Pass my greetings to all my family members starting from Otamba Mwagachanga Ikenyi na familia yangu ikiwa town kwa Bishop. Utamu wa SMS ni kusoma. Good job Brighton, good press. God bless you. Utamu wa mchezo ni mabao. Utamu wa mpira ni jigoli. Lakini utamu wa SMS ni kuisoma. Maana garwaza wa miremono unajali siali Kikwetu ali ni maite TV na begede. Maitanya kwa macheta beka Ndizi Kikwetu alia. Unajua una style zawadi. Lakini koja kojane ndali chapati mota una mandazi maiko kwa na magaya tent. Ne hotel nire kera wakati hotel njire kera wakanga isato. Mete abantu bali bakoligire kini bali team silent. Hotel njire kera wakanga isato igana atebiwe abantu bane betali bakande babegede Ndizi. Hotel ndio nsikero ke begede Ndizi inawafulia kofia. Abateja abo bageni buya. Ne hotel nire Nyamira alia. Hotel ibere gaisato. Na kebirigo boigo bali bakwana electronics ali bakobeka Ndizi. No mujobo soko boigo. Inawafulia kofia ngo tena genda kobeka Ndizi TV nero bwansu bomba Gusii. Tigansio miasi Joshua ziba maje ngoira sensemo ya magaseti asemambi yaboni. Ene Ndizi TV bwansu ubomba Gusii. Omwanchu muri ya bwetele Television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuririye television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakirezimi ase namba notisa no ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyogwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu Gusii. Sprexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyu muchando
Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Specs Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Specs Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Bwangoiga imeandizi TV. Kemuntai mogete butuko gatinka yuka ukurukuri chisukuri. Aron kamobwati ko mwegando renkyanga kora butuko sanani. Kamonyoni turungi akorosa. Kamokondwa. Genda bonori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda. Rukuye. Congratulations. Bote ise tuna tambento merefya kwa vangurini. Gobono nseri. Ngoret. Mugambi kwabo mungaini abrama bakumbale ngabwa. Nabetale ko bumuise ko arere tatone tigango tebiga nasibuka muna mamumino. Nyabeta. Umurigirire wigeta senika Ndizi TV go chakera omote nyugota omwe wige singa Jumapili nigo rabe ege singa kiama sesenia unurabe koko gotera korwega ase studio masejemo kera litukolia Jumapili go chakera chinsa ikomebere chamambia goika chinsa nye unurabe gokoretwa 90 Uncle Dipon Asanya Tomota yao okoba nayo motongyo ito omotolio ito nande tato ito tata nanchire. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Buya sana manjumuri Ndizi TV onekaro torra sensemeyo ye studio Egarocho shunera tuiri madukani kidogo asemambi yabon bimone kranda tukubwati Ndizi TV nero bansuma usi asumuru beri Ensakia lituko ulia Jumanne na uteke korage nse ya monenu si yabon mambia Daktari Joel umaya tacha chanda ni ya nyumba inde tokole stuenda sense meli ya mangana yobo chenu biamono Egarocho Ndizi TV nero bansuma usi nara ontumiri SMS ya dewana Brighton biamona sobo semi okoa oko abantu baitu encouragement dengi na no debina ki lani to be apologetic yani enali ko sabo kwabera lani to be apologetic oko sabo kwabera na yaga kinagos umeto mondalo ta sabo kwabera kuna mtu ameniambia hakiti torani ko sabo kwa ekero ko sabo kwabera utasonga mbere ayo metana bogweke nyonyi na seri ogirire kera abantu bakurwana babere lazima mmoja anyenyekee. Me tengo que
diri omede ogo garoka na gotoria abantu ko tebiro mondena tata Joshua utakura Joshua iranga ozen Joshua ko munanere Joshua tata utakura iranga ose Brighton ya uta igogo ikoyomu ekeye oikabwekeye elinde egento kema yakoroba lakini moba igora ali mwenzi mambo itakuwa mabaya sana. Igo mwanjumale yene Ndizi TV wansumausi nataka ngwira sensema ya magazeti. Kwa ndara kwira sensema ya magazeti inyoro na gotebina bwate tariki. Etariki oko bwatane liye. Ijumeye kitariki 29 omotie nyukianda omwaka oyoiga. 29 mwezi wa 9 2023. Ngendo giega Brighton oto debi. Bwate tariki nyalika kabisa na aria Malib Launch. Iyo kuna chingero night. Bono Ndizi TV kubaterana na Malib Launch. Ya hamwire wakoletera chingero night. Mbaka che. Etengo yoga. Ebumbi kwa ikeji moke. Iko bono bwate tariki karotokari na bana Sungusia Superstar. Na baralibonsi ba Ndizi TV na wabakare. Asensemeyo. Iyo itakuwa moto wa kuotea mbali. Injutu oto muriro iba moja. Jindagira nchikara alijeke Gusii kabisa. Ebinyuwa kabisa litukuri chuma igonchu litukuri bwate tariki chingero night na Malib Launch. Ahigo toka sensemeli ya daraja 2. Usikoze, ukikoza utachekwa. Toka ni mondaje kwa debinga kiarenge inju bwerorere inju otenge naye. Usikubali kuje kuambia ya kwamba kaki inju yarenge. Aye kuja njuto tenge na chingero night litukio lichuma aliasema ya Malib Launch aliasema ya daraja 2. Nimekuelezea kwamba tutakuwa huko keroto kubaterana na gose Malib Launch kubaterana na Ndizi TV kokoletera chingero night tariki 29 mutinyo yoiga omwako yoiga aliasema ya daraja 2. Itakuwa moto wa kuotea mbali. Mimi sitakosa kwani nikose nijegwe. Kwa nini nikose? Bora Mungu anipe afya. Erengiega nitafika huko na mimi ninengue kiuno kidogo ama viuno. Sawa. Bwate tariki nero Ndizi TV wansubu musi. Tengo ira sensema ya magazeti asemambi ya boniga asormandete kutumira SMS chino mbiamono. Asormandete koba asensema ya online. Nashukuru sana. Sensema ya online Facebook nyole Ndizi TV News Digital wega sensema ya YouTube na konyora Ndizi TV News. Konya chingaki na bogo on tweet @Ndizi TV News asemambia ya aboniga ekerengeli kyao ebirengeli byao ngakikwa bokire na kyoro chense ko irete garokini gonkyarga ni twetera se namba eyera seskini igorabu ya 0792192834 ngi Brighton yoko minyokerega ya inambe ire 0792192834 ine namba oranto mere chumba yao as studio asemambi ya aboniga crowd nyakensi ya the good morning Brighton onde ime ya moroberio Ensakia ni kondani hadi mwisho. Isaka Osaka na good morning watching live from Machoge bwacha jesengara dio nchugo dio nchogu with my beloved banomorgyo ya Judy Monyangi na abana babo Emmanuel Mochoru na Samuel Sakayo batari kumweba mamumu abostera Sakayo abadana tokwaniye sister Kerencia Kwengi, sister Jacqueline Nyaboge, sister Josephine Monchari, sister Joyce Nyatuka, Indro Irene Osando, Indro Evans Nyakambi, Madam Elizabeth Nyanduko Omboya, Omonto Omogusu, Linet Zabron, Belina Sakayo na Dr. James Mukua. Uchumbe tiga bakongye kebago bokong sawa. Tiangwira sensema ya magazeti asemambi ya boni gomanjumani ngombate gazeti ya The Nation ni gazeti ya The Standard. Toja gazeti ya The Nation ngeke molegirete nigirigete na new KCSE grading post for students. Yani grading yenye gochokorwa ya mangana ya gochokorwa sa KCSE nigera chikoba ogosira gochi asa borokiwa ase amatemu ayo. Korangana numuri kwa seti da yutura chikanyara se bejada na kabiri nige molegirete buna new grading system to be implemented from this year eye gocho benefit offer 5 million learners. Goika korangana na amangana ayo gose propose gose amangana mwazira tedina pono nigo chiko reduce compulsory subject gose subject diri chiko korwa tire compulsory mete konye to bade 5 compulsory subjects: mathematics,
Kiswahili nejise tukware ko chora jema ko baisano jire compulsory bono ejiko compulsory ejikali subject ibere mathematics and n of the languages either Kiswahili or English iko bono compulsory subjects ni bere igemine tuna abana abange nabara chikonyora chi grade chingia na ari bajiko qualify go join tertiary colleges ayunga jetonyora sebeji ya tano kabere umanjumole igoro ya na kibono new KCSE grading boost for students angere sirana uji ase aborokiwa injetini ko ndande oyo numraibo mabwasi miro moja rera morodinga okwane tasika se the other nation asumunwe kanyamoro then I'm going nowhere say Slaila adana the day I decided to go to Bondo I will not ask for anyone permission oyo ne basura ile akara de abuna dituko riara ta ko enda Bondo buoye ajiko timoka ta ko bori onde ibaga I will find my way there. Suddenly that time has not yet come. I'm still here. So let them shut up. Out there banga kichogo ntoma Bondo njiraiga. Bali bao tena raira agenda Bondo tigaba kirie menu. Ekeronda ganiko enda ningwane. Ekeronda agenda ntingo tebina usineri bagenda asabe. Njini konda endengire. Lakini asebono noonde aste yongoji. Oyago na asimio rida Raila Morodinga. Vijaya necho kabisa kero najua kuna wengine wanasema ya kwamba kero Raila agogete igensengi mani gegogete. Ekara agechiri igensengi mani gegechiri. Hao ni wale wanasema hasa wale wakiwa katika wafuazi wa Azimio la Umoja. Kero wate na Raila agokiri igensego okiri. Ekara bete dunia yote imepasuka. Vya sana. Mga siasa uchango kikweli kweli seba gaseti boy gaseti ya de nation manchumelia ebechi ntanga netora konyora sebechi atano ili mrigena abantu kurwa sinsema ya UDA usabara kuru UDA panoni ko ba motigire omosenda be kanzi ya Nandi Samson Jirgei buna amangana kwana ya yabi komunyene sisi atuko amokande na ayugwa kwana na yao igoro ye term limit ndunzo hiyo Asesa Meria Mount Kenya nigo mokonyi mumaraibwense digichi digatika shawa karo deana they are united more than ever. Kasi the nation direka digeta mangana makongu sana mangana mona siasa lakini njali kali education igoro ya new KCSE grading post for students. Digatia deana they are united than ever. Ase beje bangone mregedena omo kageru o bwa makweli alia gose bwa makweli ali maigo mada ni ori tukore goranya ade igako balirist koru ase rabadalist korende ni wabantu banda manete kweli bagadena ya na mangana makongu sana ase zemendo sasobo chenu gasiti ya nation mregedena bono mraibwense ni gatomire 100,000 community health promoters to counties bajo korobo koreli bwa mangana afya. By the way ase county Nyamira litugoro naro jena aba nyagitali mbabe gete bisero byabo inse kose ama komba abo inse karaba dedena county hiyo ya bere ko bayigwa amagani abo aba bayire pakobol hayna ramore gera sega seti ya the diega seti ya donation ya sendo jena won Tera gets boosters Kenya US sign back yani esegi yokurwani obosagani nobo kebago ni gobono bwanyorire ogosira ekero ense ya Kenya yanyarire ke koriko kuiwana gati ense ya Kenya na United States of America igoro yoko beka emerobelio na go train defense forces personnel inde ba korobo korali bwabo asechinze awa na sense yito ya Kenya murobelio orajikoire miaka 5 University ya donation beji entangani nganjere ngira na gaseti ya The Standard umwanjumulilia ndole na rali airoborito ase beji entangani bono mambia wenda ontomero chumbe yao ngakiendelea ko tobwatia ngayore asimambia bone gasomoro Ensakia ngakitoko gendetie bado tunahitaji SMS yako totebi ngaki otobwate ngayore esigino yaito ngakire asore
na deina ase county ya Nairobi vitu iko sawa ekerobona alia Midori Momanyi wanogate baikira alia CGT nsenzeme iyo ya trade fair international trade fair Nairobi international trade fair iyo ya jagete tukore goro kero ndende Midori ato tebidina aradia se show ground yeli ebintu na engineer jirete kwetera Ndizi TV ebintu bina bigendete gokorekana ase county iyo ya Nairobi. Sawa. Iniloje na The Standard ikarogote abona reading script. Yani okona serikali ya Kenya Kwanza niko ya kirutumeka syllabus yomura yomokoro nere Uhuru Kenyatta. Ingiwe kora bawo kwana hiyo. Omwako yomo gesa omura ibwense Dr. William Ruto abobisi niko bona achagire ko improvement chi project. Lakini chichenjiri elieta. Inika seti ya The Standard na iyo muraibu ensobero obisyo mwaka yomo obisa kini ngo implement project kolende okorekana chiarenge che serikali eli engoro inanda arengo lakini mone jigoja in a new name njiri cheji BBI ogona yediro murango maya banyere de bagunyurwana by button talks boigo huduma namba banyere dire kurwa soge seri kyama bagonyerokana maisha namba. Prime Minister office during campaigns it was self seeking to come up with the office but now yabeire mede ekare campaign amora ibuen sarko bona mnataka vyeo ama mnataka maendeleo wana gabe wale tena vyeo mbiroro Prime Minister kadanajete ibiro binde mbiro batakeri konya korosi koja koja bono korona bieteiro murango maya ayuna aramurikire ebiche choraro ne korori tukuri korari ngase county ya Nairobi ane kracha siore tumoroberio o community health promoters goji asiji county abaremi nigo bono baganetie serikali kobeka ligori iliye chibando kusije nyagari chibando farmers want state control over maize price to end barorena ngake price yekoba ase ense ya Kenya. Ayunaro amurikeire boigo review on grading to see university admit more. Amangana grading gose okorire amangana grading ayabade dena bono serikali ngejikuria amangana KCSE grading nigo ala jikuria abana bangi gosoa university asama tuko ale bosio. Aba Islam gando jembate dena stay away from loans with interest Muslim soul. Yani kiendango haya korai bacha kurwa se chiron jirijita get the interest. Doja aba Islam ne bakara ko boigo. Ayuno jina alamre kira sika city ya testana le Beijing tanga ni manchiborelia abono ni goranga njere nso ime. Tigangende asega seti ya Day Nation ebeji ya kabere niri mrekete nga kibono mara ibuensi Dr. Ruto anyartika go sioli umoroberio o community health workers go just county abara jiko kini birengo byo bachenu ase ense ya Kenya. Suspect ase kina kerike bwat kia maigo is murder ni go nanyarede ga ko bwato kwa kupatikana na borori mboye ngo boysaini. Somera se beji ya agatato. Nemre kiriga buna omo pastor oyo omo asense Mary atanaliva nigo bono anyarede ga konyora gosiga was forced to flee during a church service ekere congregation yanyarede ko matak aso ko retain e pasenzi jibese ejichanya de jiko resiwa ase jichiko konya omonto yomo osomo ruwairo yomo gase kanise yo ebiri anyagitali igaba abanyakanisa osaba Kristo nigo ya bide tiko mwaka isiko soko mominyoke mo pastor yo asenzemo ya Tana River ingekogera ina ebese ajangetwe eire murenye gitali pastor niga gachete change lakini dunia iko na mambo kweli kweli. Injetimbo atiyo bwango bwoko litaya no onda ase siasa. Nyanyora yu ase beji ya kane. Oingo ya kwane dayu. No muraibo mwazi miura umoja. Daira Morodinga. Buna ere. Tabu ati kwa yera kwa litaya. Kwani nga yagochi. Nyanyora ase beji ya kane. Otebiri wali wako dena alitaye. Pakiri menu. You deal disown senator in term limit debate.
intuntori naye abo ne kiama osemba libara soma bwa kiama kya UDA nande bale inse ya Kenya Kwanza wana barobe distance zibe rusirie asamangana amosene tabwe county ya Nandi ateba buna etam limit netakere komento asoborai murai buense bakande badena birengere bine bya ebieka ebinyene nebe kene gosi how esomera se beja gatano abarai ba Mount Kenya barabumbata na negeti oyoko yakwana igo no mukonyi bumurai buense katika shagwa ase beji ya gatano mo nyasome ngoma yena ngakimura ibuense agotena barabu ebare intact ninge ojigo kora what cases subject grading review means to study hani grading ya change tigu ya mangana KCSE ningi kerengete goji asa borokiwa bona borokiwa chikonyoro mweso abande bachikonyora libaga lyokosoa ase university awo ekero grading yo chokorwa asoma temu ayaba chokora yo mwako onyore ekeresera kegero bakwanta mangana aritukure goro ande mbate tena bono imbabe temiroberiyo go kanya oboibeli oso boibi bwa matemu omwako ekero jigo bidi abalimu bali ose center managers bairane ase a container twice a day boya matemu amambya nande bachikoi ayamu baso bono nabona a distance yeye ngakiere goranda bandu goja bale distance bina bono intu koru matutumo ine toje toyerinya toje toyeri koru keregalia odis babe gire distance yange ayo na arana tegere kurigere ligwa asenjera yabende send us free running cash demands heads of day schools yani abarimo banene school ngo bagaruko bole ministry na bwato kango chibese ojase school ende abogima bogendre kore kogendera Asensema ya Mombasa ni ndojo mgavana bwe county ya 001 Sheriff Nash akaruko tebia eserikali ina tigabara consort ekrabate okora mangana aport linsing ekrabate ko kwena na goseko kondi se bot kujia sabando bonyene tigabara aboli abantu ba Mombasa bali bara support yeli kabisa Omokenya yo moni gabwatirwa sense ya Sri Lanka ekranya tigagotoka ne chikiro inye jia mangana yemali oyo tindi ako Kane ine beji ya gatano gatoto ekwanete amangana yu villagers nigo aba yani asensemo ya gwapiaba nkongi aba libara asensemo ya nkongi ali nigo bale no bwoba igoro ya mangana yembre nyinge gochigotwa ina nabera alete emechando ase ensemo eyo ya nkongi kubatika nemero beli tarabe kwemia era jigotanga etoigo eriera atike ase ensemo eyo ya nkongi edition konyo ya bekiwe yaro chikorika ebare yemo enemiwe atuoli nigobono yanyarire gegwa kwa isiko eyone kambiro yade tena bono ekero yade na dig lol eyaringa skiralesho ekero yade kore kwa ena Francia tool niyo ya kane yade na yaya ebuka barobu mbota kerie tige pale yera rokweli eterio hono nigesiro ya beire asensemo ya abokoro bosagani ekerense ya Kenya ninse ya America yali kiroko bwatana naki bagokoro bosagani anene aso kwembawa amajoni yense ya Kenya kagwana litukurigoro omuwasiri bwa mangana ya defense nere adendwale nigatebete na bono inerenjere ya mo Kenya ya sirirwe asensemo yogokoro bosagani anegro yali kiro bwa matobu yose yali kire okubwatana nense ya America igoro yogotingi omajoni nako likabantu bari bachikotingia oborendi se ensi ya Kenya ni chinse chesiko edamu yatakire kwa gajo sense meri ya tarakaniti ejiko konya abanyakenyero bado nigo abanyakenyero baganyete buna nigera bendoto ekogusa gose bado ayino jenaro amorkeire asega seti ya a day nation ingoira na asega seti ini onda jiko kwera sensemo ya counties asemambi ya aboni tiangure na asega seti ya testana le beji ya kabere ni limregedena muraibwense ni gobono abegire mirobelio na kya usirobo chenu asiji county awa anenekara chageti omurobelio o community promoters abolitiko ligoro gradena enerenjira yamo yogo sira devolution asensemo ya obo chenu
New grading revision to increase university and college entries. Eyo de bana amangana new grading ni arajigo Kenya amangana ya borokiwa Perpetual Source University au asomwako 2024. Esomere beji yo ya akane. Ebeji ya gatano no mone limedena Ruto makes about done on Uru project of the political rhetoric. Yani okorana omora ibwense ni gona chakire okora project ao no anjirija rokorwa numura ibwense omokoro Uru Muigai wa Kenyatta. The Senator Mashinani sitting starts in Turkana. Senator Mashinani ni yojo jaga sense meri ya Turkana. Kaukwana ama senator ose senator speaker monogaribu senator Amason King ni gaderina bono ni gobaja kire senator Mashinani elinde corona na kurigirina ingaki abantu batakiro bokorere bogendere no ina se assembly yugo sa senate ekaraba jigoika semeroberio eyo omo wasiri boerani gose ICT cabinet secretary Eriuduwaro ni gobana derina 9000 state service found online. Yani ni gaderina serikali gendete ko bekemeroberio yekerero no bokorali ibwo ekerero wedira sensemo yemitandao. Abaremi bechibando gosibekemeli yechibando osinya yechibando bono nigo bakoboli serikali kwene kuna ngakiba korora ligoli yechibando ngakirire asense ya Kenya. Eita watangaza musimamo igoro yechibande echo ligoli ekiagara mbadagete bamanyenga ki ligoli eli liko gendera. Ekarongo komyokyo ikase pechi ya ikomi nilimorudena atoli workers need more bay to caution against economic crisis shock. General Oyo Nero Gorguna Secretary General Court Secretary General France Atoli wanoniga dena bakori mirimo beserikali use sector ao batakire komento engeli yabo ekiagera nigo obogima wende ko konga magutango kinale lakini bandambali komento engeli ngakini bawaka na chibese no transport igo otebire mune serikali nitakire korigereria enganeye erinde bamentwe abakori mirimo bamentwe ngeli na ribaranyale bagusuka gochi bosyo. How do Mashinani expose taking service close to Baragoi? Yani udu Mashinani ngakiwane kariko konya abanta sinsemo ao aneno na sensemeli ya Baragoi. Ababunge kurwa sinsemo ya Western nigo bakariko bolia amangana ya reforms as a sugar sector abekiruwa mkaso ni mirobelio ebekwe bene gosira as ensemo ya amangana yeskari. Clergymen and Muslims should not borrow loans with interest. Yani abadeni baba Islam yabona baboliri aba Islam na mbatake irigo kabesa. Ebese erie bwate goseroni erio kwira interest ere igoro mono. Ense ya Kenya na Korea ni gomono ya nyarege kolikia gosiko kubwatana igoro yogo chiko train 400,000 youths. Abasae 400,000 ni goba chiko training wa ese obokorali hao ni gakojana kati ya Kenya kupatana kati ya Kenya na Korea Institute Maritime and Fisheries Technology ekarawajigo Kenya osikubwatana asobokorali hao ando jina ramurikire ase bechi ya 14 15 ni kumurikana more black rhino sanctuaries to be created to curb fight for terror. Alinya somenga se beje yo ya 15. Aino jina ramurikira sikaseti ya The Standard beje ya one the angry sikaseti ya Day Nation to really abiratato ikando jina scandal in the making as body employs excess staff. Yani ndo jena asense kanzi ya siaya audit negendreda ekare scandal egendete kurigereriwa ekero a board and egendete kuri kabanta bangi ko koremeremo ase county yo ya siaya ase ensemende no jase county Nyandarua ni limurina higher sign language interpreters yani mabunge asense merigo semo gomanlebwe county ya Nyandarua vet kitau nigobona abolirina abantu ba sign language mbatakere kori kwa ase public offices chinyagitali elinde na barabaru service ujasa abantu bali babwa tobo kongu bose bali babwate bali no borema
batakire kumanya ingikegendede kaukwana se skuru ya Nyandarua School for the Deaf in Kinango Kinangop nigatebruna inerenchire yamo yokokora efficient communication ikera dana abantu bali bago jetari koigwa oyo komurikira tamanyeti no ensign maite bono yaberina neta keire bono basic education yeso amigwe as school oikoma basic sign nijirije mena bora okora isara gete onyore gokura moyo yona kya na ndonyore na bona ama mochabe na kya tamna bono aba sign language interpreters bali gwe asinya gitari nase anene job is serikali Giabana bono no ni county ya Kisii okonyora for example sonyora royomo mede ngororore na nonye na bana babato mojando omojando bu koigwa gosibo gokwana nkonyorone na ndiba kora gururunse ndiba kora gururwa kwa makonyora muntu go interpret ingi giareng obura igobone serikali yarko beka ba interpreters abange abakonyona bakonye no bokoreri guchia samatuko arebosio nyaribo niganjiranire okobori kwa abateneri bechikanisa buna chingwana njitakire go kwanwa gati yaye amo naba MCA bali barobereti ko mu impeach litiko liarero osiko kwana impeachment motion litiko liarero ase county yo ayunyonyore ase bechi ya Kalinga bechi ya Emeron Gebrine yamo abno konyorana jalibo bona anchiranire ngana yabanyakanisa gote abna ya tigaba kwane barenga kibago suka go chibosio ayuno jomanjo bena ramurekeire asinjira ya bene ekanoje na baseneta bakariko bona 6 more time in Shakara death probe abaseneta ni committee eri ya baseneta ya investigation enike karode na bona tiga eguchinga kichingi chinde igoro ekrobandete go tukalingana lia Shakahora Shakahora negendrete nero ya idwa kanyeba bona tumedina ngakikali ngakia eretera kinende nero bado nero ro kiara muntu taragambigwa bandi bari mbara ikiwe court bagambigwe nigero nero ro amangana Shakahora omwanjumuri tiangorira sensemeyo ya amagaseti asinjira ya bene asemambi ya aboniga asinjira ya abene kerona tangoenda sensemo ya taifa leo ndore naki ogoteba bonga kitokuri libono mambia asemambi ya aboniga bia sana tianda na sensemo ya taifa leo maiko na sensemo ya mutumoko lakini kero tokurilia ata tianda na sensemo ya taifa leo ngoda sensemo ya magaseti ile tumaiko suka gochi ibosio kero ngorilia liga ngende taifa leo asinini asemambi ya bonga tena nali airoborito nilina taifa leo inasema nini taifa leo ngigerea kwa na mangana makongu sana na ndiko likige Swahili ekia kabisa kerongo ikororo ni moregetena azega ya taifa leo aseritiko lya lero kale komorekera Raila Odinga egotebana musedi wewe si mimi oibono metebana museni wewe abantu bari batena Raila na no muse au kanda otena museni wewe yule ambaye anaambia Raila ni mzee wewe ndio mzee Adana tangazo hilo la kutoaja siasa na msimamo wake wa kuunga mkono mazungumzo ya maridhiano wakati ambapo baadhi ya viongozi wa Azimio wanamtaka muungano huo ujiondoe lija wengi kwa mataa bono Raila Odinga ayoko matebi alitaye ko siasa na ayo mogotu ini gazeti ya taifa leo KCSE mambo ni mawili Kiswahili au Kiingereza mambo ni mangapi ni mawili Kiingereza ama Kiswahili mathematics yarongo mbali bono izia mseto saibuka kuhusu mfumo mpya wa serikali kutunza alama za KCSE bono itojo Kiswahili ama Kiingereza English or Kiswahili bona ojojora bono comparison tari comparison na bono oikabe comparison na okora Kiswahili na English ya bono ere na oika ojore mugwendo yomo murimo yomo
Bandari Nasiri sasa aguruma amtuma waziri Kuria kufikisha ujumbe wake wa pingamizi kwa Rais Ruto. Ama dedina balimo brand ko ni boti pono ga kyobo kabara ubutiga agatuma Moses Kuria. Adui wa ndani Lamu awindwa. Adhana serikali yaanza uberezi kubaini ikiwa wauaji wa wananchi wa Lamu ni wakazi wenyewe au magaidi wa Al-Shabaab. Uchunguzi ajakire. Jama tawara ni gobono kia Murukire Jerengai kikisema hoja yake ya kuverevusha kipindi cha urais kutoka miaka 5 hadi 7 ni ya kibinafsi. Wao hausiki kamwe. Ayundo jinaro amurekeire asigazeti ya Taifa Leo bona bo kwenyorera wesomere ase ubugale na sobo ime wesomere Daily Nation, The Standard, The Star, The People Daily edibwanjete bwesomere asobugale kolende njini onalenga sinjera yoko ochuteli na kotebina narali airobo lito aserit kolia gingo irana netaruna daktari buno ikire togo na mangana yobochenu asemambi yabone ene on TV bansomusi omoroberio Ensakia. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde